Pajjiżna huwa impenjat biex jagħti kontribut fl-inizjattiva WestMed biex ikollna baħar aktar nadif kif ukoll ekonomija blu aktar b'saħħitha. L-ekonomija blu timpjega madwar 11,000 persuna fil-waqt li tiġġenera 406 miljun euro valur miżjud gross. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch indirizza konferenza diġitali dwar l-inizjattiva WestMed fejn sostna li l-Gvern ser ikun qed jagħti priorità lill-innovazzjoni dwar tkabbir sostenibbli u se jkollabora mal-imsieħba biex jara aktar impjiegi f'dan is-settur u l-livell ta' għajxin aħjar għan-nies tal-Mediterran fil-waqt li nissalvagwardjaw l-ibħra tagħna. We also share the determination to recognize the importance of innovation and to develop new sustainable concepts. Therefore, like our WestMed partners, we are committed to good governance principles and to effectively explore opportunities for the sustainable development of the blue economy. Il-Ministru Borch semma wkoll li Malta tiddependi fuq l-ibħra tagħna mhux biss għall-konnettività imma anke għall-impjiegi, it-turiżmu u tkabbir ekonomiku. Fl-aħħar net huwa tenna l-impenn tal-Gvern l-inizjattiva WestMed u spjega li l-Gvern se jkompli jkun minn ta' quddiem in-net li jirrappreżenta l-interessi ta' pajjiżna u tal-ibħra li jdawwar il-Gżejjer Maltin. Fi frar li ġej Malta qed tippjana li tospita t-tieni laqgħa ministerjali tal-UFM Blue Economy.